Menjar en present d'indicatiu. Menjo, menjo, menjo. Jo menjo una poma. Menges, menges, menges. Tu menges una poma. Menja, menja, menja. Ell menja una poma. Menja, menja, menja. Ella menja una poma. Mengem, mengem, mengem. Nosaltres mengem una poma. Mengeu, mengeu, mengeu. Vosaltres mengeu una poma. Mengen, mengen, mengen. Ells mengen una poma. Mengen, mengen, mengen. Elles mengen una poma. Jo menjo, tu menges, ell menja, ella menja, nosaltres mengem, vosaltres mengeu, ells mengen, elles mengen. No oblidis subscriure-te al canal i activar la campaneta de notificacions perquè YouTube t'avisi quan pugem un nou vídeo. Fins aviat!